kusho ukuthi mangi-trespassa donsa igane lethu ukuthi itwa yabona seyagijima kanje mawutapha mangigijima kanje idladla vele ngihamba kulo elokuqala electric fence lesi-2 electric fence lesi-3 electric fence lesi-4 electric fence lesi-5 mangingena kulo izinja uyangithola sengigijima nale zinja siyojampa sonke ngale phambili shuthi mase ujampela ngale opposite ne hayi ngiyazisurvive zo uyangithola trespass mangiwela ngale opposite nangani la ngaphandle ayi seyikhalile igani sokwenzeke yonke into uyangithola kaw uyabona ngingena ngasebheka nje ngiyangena kule dlala ngingenele sitting room ne mangingena sitting room nginyabheka kunamuntu iya kanje le dlala mangingena sitting kushuthi ngingenela kanje sitting room lead nali kitchen nginyabheka kitchen hake kukhayithe ngisheshe ngifuna ukhayithe yabo manginyabheka ngapha kitchen akunamuntu ngena ngecorridor yabo corridor first door bathroom ka left yabo akunamuntu ebathroom first door ka left i-room le out akunamuntu ngiyalandela next room ngapha i-laundry umshini kuphela li-empty le room third room elingapha i-room yomntwana wentombazane yabona ubupinki single bed uyangithola sokusela umnyango we-one man bedroom angithi akunamuntu sengiyazibuza maye kwenzakalani makuna i-tablet bengithi kusho ukuthi mangizothola igele mhlawumbe ivule umnyango ngithola ngiyothi mangingena ngigqumela igele mangiceda ukuyibamba ngivale irollado ngiyifase ngihlale nayo ukuthi la ngaphandle kuphole makuphola laba abagive up nami ugele njengoba nginaye ngizosala sengihwarinye ijewelry ngihwarinye lokho kuhwarinye ngako lokhiyakhana ngizothi ngiyaphuma ngoba kusesabo ma-11 ngiyazi ingamla zobuya esipanini ngabo ma-3 yabona mangiphuma kanje kule closet yencosi briki imoto egate Titi, je het niet gezien iemand wie het gehakt loopt die kant. Lea pendule, nee, het niet gekomen die kant. Ik hoor je de skiet die kant. Wat gaan ja, dat is mensen wie het gekomen met kijk. Shoot je hem trazela, le. Ik trazela, ik ben zo op iemand. Msendin. Le moti priye la gate. Umnikazi we-tablet. Uphume makezwa le two shot engimeiswa ngayo ngale. Uyaphuma egate uyobheka kwenzakalani. Estradini ukuthi dutshulwa banana kanti mina sengingenile emuva sengilandile mabambuza ukuthi lasini imandi ikanti uthi akekho yabo kushawa imoto ingqondo kuye seyabuya ukuthi hey lo muntu ngobamfunela ngapha what if sekasendlini lezothi ithe mayingene endlini ithathe isod kusho ukuthi lapha yana sime kusho ukuthi la e-edge yomnyango ngime khona ngilindene uyangena la eceleni kwami ekamerini lencisi makaphuma azongena la main bedroom ngena isothi icala usho ngiyibhekile ngena kanje yangithola mayinge iyangena isothi akakafiki makuvela izandla sekuzovela yena ngivele ngingene kuye ngoba igodlo abona manje godlo siwela kuphi na siwela la ilaundry yabona selemite ngisathi ncitha athi manje kuvuleka lo mnyango lo ineighbor shuthi ineighbor ibonile ndingamle ineighbor la iphethe i-butter knife yabona i-butter knife lo meso omnyama lo amasaksa ingisika yile pha ngiphuma ngeshort sengiyaphuma mangiphuma ngivala leya sliding door mangivala sliding door kusho ukuthi mangi 3-4 step mangisibheke emuva naba sebayi2 sebanamathele kuso lengamla yase next door nalo yabo mabavula isliding door ngijumpele endlini yale ngamla le next door umfazi wale ngamla le umakhera speech le ndoda yakhona umfazi wayo umemnyango wase kitchen njoba ngijumpela kanje ngijumpela kuye sibhekane kanje dayi uvele yamemeza laba baphuma endlini kuletha sliding nabo baphuma sebagijima driveway lo memeza kanje le sister vele use kitchen ukhila ibhadla jaje phela seka ngumela ngapha kuye sengijima la driveway yakhe ngijumpela estradini obviously lapha eBishliko la ikasi liphelela khona kube kuyibonde lide yabo fike ngiqhubele lebonde abana mangiqhumela lebonde ngilibambe liphezulu ileli lama line block yabo qhumele ngilibambe yabona mangilo ngikhuphuka ngayo engibambe lengamla le ngwazini bamba inyawo eliwa ayi ulubambile